This is a must if I'm only a bit with the abana. I say no, and Crata no do one no, cancer crow. Now, wouldn't him, and Santihima Santinina Yahima Santinina Yahima. What Asante Assassin? What? We feel he so young when a new year stream, new year, why we Yanina. What is Sante Hina Sass so dear? Yanina Yasum Sante Akuna Cassian. Did you hear said next Sante Manda form? Musi Nana de say. Nana the dinner de say. And now I. Aha, young penny some come on, man for the Tiasi. The second, and as the 10th. Yes, sir. Can you Nathan Medina Bono? Nana, Amma, on the Yado, and I quail. It's your dinner or cheddar. Yeah, we can Santimania, Untunkuni. Yes, Timania. Now the idea say, and no, ye be our Santimam. Okay, enti sebia wanti yevanza wanti washa se ebo canopy wo ba bia tutu tutu efiri said nano ye nyina ye ni abre ye di santehima na wotweda santema nyina wuro tumfo setu tosumienu odidi nu yaba e na wotweda na nei no eye santehima tini akana saa na bibia ye kama ye ni o manhia ye wurase braho na mum for decent dressing decent o enye de open ababe ye wo ho timrantia na matoto mani are na open no na baabi na social media tina wi bo wa no enye manhia aha ai wo fo afofra enye hembobo ano nti enne enfo afro nkwa hembobo ano ho ompa asema tena fie hwe tv obekon so dia yesi decent ansa na abekon no de me anka odi asampai tena tv no ho na hwe de ekoso na wo kwa wo so hu dress na de beko ebi a wonnim de yeye tena tv so de hwe bi ebo be no mienu a wo de na wo saa na betimi aboa mo hu afade a wo de kɔ hɔ o dressing no sɛ do besi asiesie ho de akɔ na wankoye bibia ma ho ankoka adwam fi sɛ na ye ni agoro wɔ santimam na ne ma me de na me ko obi ho saa ho aw me de saa pɛ de ahunufo de na me pepa ɔno ye na afia ko bi ye saa second uko hobi o mi ko na eduma de enye da ni ko hwe bi o amamre na efe enya sanketo akọ na de me fe ne se asa o tv na chia hu ni yie se ne se o be wo ho na se wo dia wo hyem but wo ho na feeling no ya na different and de ya na efe kura ne se frafrafo amamre be koso enokure kusasefo amamre be koso tribe ni nyina ngunafo ni ade obi abakwakochia ye wura nti amamre ahodo e na ekoso se ayi kasiese ba kuromu a na say tu trase sanwa omo a etina say tu asase so a eye tribe afofrafo ene wo omo a omo ntina asase so mpa wo fira chiri megidi se ne ya na anom ne ade nyina hemfo akese e wo ga na ha nyina beba manhia ne na omo mama yewura yakọ Ghana ha ba bia fo beba amanonefo Nigeria fo ne he omo nyina beba fie no ma bema yewura yakọ enti de efe wo mu ne sesa wo kɔ hokora no a enye ena no ayedi ne nko akekeo nanso adesua de akese pii esan kɔso enti ye ti ye firi ya ye bɛkɔ manhia ne yakosua mamre ne amane afiri manhia fikese mu sanse hɔ ne amamre fie tie ti uti baabi no afɔ akesesem a enemfa nkɔ hɔ ɛhɔ enya blekuma hɔ ahwane enti sa wo de wo so ya wo macho mind na wo ye wo body na wo ye ya enye manhia ne na ye nya sa ne ma no ho e ho nya blekuma wo di agoro asabato enti comport wo
na nyina nkosu santeman ne mbra Yefie boko ye ne obi ani asem na anya saa na yese na ko yese dia na sei ko yese ya na ahwa na asem ya aba odi asem pa nya saa ti ama santeman nyina ya akọ obi ababa fie asomdwem na ababa fie asomdwem a ejina sube abada na di wo manhia nne on pass mat na TV ho na o me ensambo a wo hu ayi a ode kɔ hɔ na bibia atumi aye fine pa hɔ no me twa bo betel me ba ye de ɛyɛ dia ka bia so betimi ato aso na bibia atumi aye fine pa e wo Katakyie 90.9 FM no so Amansan de Rosu ni efrɛ me nyame ba Eric Oduro Jr. me ba Sesia Okay, ti ya be sa na bibia to me I am fine. Why? Na anopai no ma me fa wonko Aferi Community Hospital mra sesia. Na nkoma ye kodi na Aferi Community Hospital no tiawa. Ni nyina ne se wompom na oya wonti apo. Ahun se de tie no. Na akoye ya wada saa no. Me pa cha wani haw. Wose haw. Me pa cha waso ohwene ohonama kwa ni ma bi atoto so. Me pa cha enimwa. Say Sadia na ye Aferi Community Hospital. Me pa cha Aferi Community Hospital say brana ye hwew na wapom etumi nya wodin. Se wapom betumi ayodin na bibia etumi akọ smooth e de amawa. Ese se wotena se na wonyini che eno ye Aferi Community Hospital.
Yes, referrals I would want to be a special hospital na a Wafari hospital. And they say, Sanya Mambo boss, you know, doctor special one or no, the Shesania Manina. What you say? Special doctor for special activities. And the anona ye Wafari community hospital. Oba, I want him ma. I want a man when you say, eh, be I know what did you mono and go ye. Eh, be I know one no munrobia. Amwawo ebia na abortion bia tumi akoso on ba ko mienu miensa ena ye no bitimi abortion bebrebe me pa cho brana doctors no en check no mu hunu se ebia wawode na ayesei ewiase biase engofo miensa bi wo ha ye ntwantro nkere wo mo de dika ye sofo de toso ye lawyer de toso bia ye doctor ye ntwantro nkere wo eti wo ba de wo mu ne be ka kire wo mo ni nyina ne se you was special doctor or your friend gynecologist or no shame no what to be am one say I wanna emma no me pacho e say sadia ye be di say ni aye di say na fe I wanna etumi aba eno e ya Afari community hospital me pacho tie o man for born mra ne say gi ketwa na nya bibia o ni nyina ne say ye health insurance na health insurance na ye gene so no me pacho ya sa biem ama ye mpanimfo ama kwan say a school for any health insurance be a brand show free, won't you preba? Oh, brand show free from start to finish, because it's all about dear Duro, won't you a school for no, and no, your school for no. Muntia dear mamma, no a school for no students no. It is a over chichi no school, a war, a year and career tech to once a senior high school, Passatia senior high school, you know, hitting in cars, yes, and 2 girls. If you could be no school bia SSB or could be an abibia, we a student in Kwandia, yes, say. The here say, what do health insurance about? Now, we exit, I would appear free school more. A dear dance, yes, say, school move for now, we senior housemaster, now housemaster, now house mistress, and now HOD. I'm out, Krata, Seko hospital, no. Faka health insurance on the Fabra. Asa. Me pacho oba pa ye show free start to finish on na de ba ko ne say tio wo fie ebi a wonko na wote ebi a de ono ne te sebe wo ya kwada ana ebi kura fie ono sa abra no obi ani ho na yare na che mpofra mu yare etibi batam bia de wo mu ne o frɛ ya ne ya yɛbɛma ambulance ɛde nurse fo mienu aka ambulance ne ho ne ya bɛfo frifie aba hospital na bɛhwɛ wo ai ɛno afa ne yɛde aba ɔn sɛ deɛ tie yɛse wo na wo fie ɛna yare akyekyere wo untumi emma hospital no untumi nkɔfa dropping untumi nkɔfa taxi ma odi yɛse o frɛ ya number no a yɛbɛma ambulance na yɛde nurse fo mienu ɔbaa ne bɛɛma aka ho no mo abɛfa wo frifie ɛde wo ba hospital ne abɛhwɛ wo ne sɛ ntiri sɛ ebia na wo a wo frɛ no wo yɛ ɔbaa wate aseɛ enti ɔbaa ne bɛɛma no a yɛde wo ka ambulance no aba no sɛ ɔbaa no ɔbaa ebia nkɔ na atifi ɔbɛhwɛ wo ho siesie sɛ ɛyɛ kama ansa na bɛɛma na bɛboa na mo afa wo de ayɛ dɛ aba sɛ yɛ bɛɛma nso a ɔmmɛhwɛ wo ho siesie sɛ de bɛyɛ a wadagya sɛm biara no bɛkora ne kama ansa na ɔmo de ambulance no afa wo de waba hospital ne abɛhwɛ wo ɛntina fie na ngu ɛmfa bibi ayi wo ho ano twerɛba no to hɔ sɛsi a ɛyɛ 0240 17 65 02 ɛyɛ 0240 17 65 02 meka sɛ na wo frɛ o ɛyɛ 0240 17 65 02 wo frɛ sɛsi a wo se an nyame ba ne kan sɛ mentia po a na menkɔ na mo fie a memfrɛ mo na bo no mbɛma ambulance abɛfa me na mama abɛhwɛ me saa ne ɛyɛ no ɔmanfoɔ bɔ ne mmara ne sɛ gyi ketewa yɛwɔ baako wɔ nyina hini a ɛno no ɛyɛ Katakyie no na Katakyie no wɔse adi kanfoɔ ne firi sɛ sɛ deɛ Katakyie no ɔmanfoɔ no agye na to mo nyina hini ne ne mpɔtam wɔ nyina wasi ama ne matiri so a wɔyɛ adwuma de asom
ade mra ni nyina hini ne mpotamuofuo nyina no enya agro anopai kotokuomfuo nyina mechia mo ye wo baako enso wo anwea so enti wo mo wo sahwi bekwai ba bia ni ne mpotamuo nyina no wo de untimi mma afaria untimi mma nyina hini a anwea so de ebeo efiri ba bia ni ko anwea so de be 40 minutes wo beduru ho bekwai so efiri bekwai tawi bekwai eba anwea so no eno so be 20 to 25 minutes ubeduru anwea so na waba na ya hwemo eye gi kitwa surgery ahodo ni nyina ye bi ho mpacho umpewe ya minim de wo pebiem Megad Enterprise na mede waduru ho na wo mo no de e de kra ne se sesei omanfo ni nyina gi atomu se wo pe shower gel a edi dware wo krom ha eye papa eye Megad na de aba ope me pacho liquid soap wa eno so restaurant fo no ene efie ene shops ahodo offices ahodo ye supply mo ema mutimi ne horo mo nsa ho ma hwe no eka ho a eno eye Megad na de aba me pacho deto no a yetimi de gu nsuo ma ne kum mo abo we wo nsuo nim di dware enom ema ye ho toye no eye Megad na akofa de aba oh na ade aba akokra ne se Megad de no won ene se wo house na so ye fi awewe na achi Oduro si ni bia akeka kekam wo ya wo hwie nya ye yese de yanse ubenya ye power zone ni bi na wonya ye ndeto ni bi na wonya ye liquid soap ni bi de tie ne se wo se nsuo bucket half no mia we kakra gum no mia we kakra gum ne ma me yensan mia bia kakra gum sa o kanum wia bobogu ba bia are na achi no WC ne ho sink no a are na achi bobogu so man be 50 minutes o ba fa nsuo bagu so wo hia scrubbing brush me pa cha wa wie eno eye Megad Enterprise yesi adwuma wo man ni mo tom etu omanfo ni nyina metu bi nkoton number ni 0241 51 23 62 0241 51 23 and 62 eno eye Megad Enterprise na Mary Megad Enterprise dia na me ko St. Louis Ventures akache every said near my papa ho na ye de aba eno so ye phones and accessories akibidis ofo na say enye tokone na kona St. Louis ma ofofro onto nkone so akọ ye be repair the amount free say akandie ni nyina no ho ne bi wo hands free charges and our pay charger bi how they charge your phone na net sign mugabe die ni bi all charge no phone no that 20 na say esoti ese kona nim na esoti na eba 19 na eba 18 na eba 17 oba charge be wi aya phone na charge awie mi kotu obekọ na aka 0 eji se so tia begina 0 ansana wagina ba bi ogina na free say St. Louis no one no na ekoba nso so onkoto charger papa wo St. Louis ho yes mu amo pedi ma papa tu akodwa ni nyina phone na accessories ni nyina mu go St. Louis ho yes I repair enti yes wo beto phone no we ho afi maye na phone no hwe ho na sei afi maye na phone no esei a fabra me pa cho ye be repair the amount e kan ye fa fa na so afafa eno ye St. Louis Ventures ompewe ya minim de obepe biem ye shop kase ba akopa e wa hemfie kwan no so won kawe ye ne drugstore ni de anim hwe ba ko so wo agogo so be ma nkwan chop bar ne ni de anim hwe wo ho me pa cho afei so kase pa ye headquarters no eno so e wo nkawe Adom House ho a eno eye St. Louis Ventures me pa cho ya ko fa St. Louis ado eno so atimi di abo na ba ye dia ba ni nyina ne say ye nchense papa na wo pe me pa cha wo pe red gold green yellow orange black St. Louis akofa biaba na enchense ne se fa kala wo pe bra na ye ntwa fa mawo eno na ye eye ye djuma ompewe ya menim de ope bio me pese wo ti ba bia ye di nkomo no e fanase yesi se wo enchense no tie ni yo ope
red, gold, green, brown. Bra se Louis Ventures blue fabra ni ntwama. Na dia da say free delivery o baby a upe bia no he de koma o free. Ya nye 1 Ghana cedi mpo. Usika nso yesi bra. Na ye nya nhyehyɛ ye ne tuatua ne nkakra eno ye St. Louis Ventures. Na paint no a yesi wo de paint wo dan no ho a ɛho ye fi pɛ na wo fa ade bo nsuo ma na ade apepa dan no ho no asanya paint mo no ɛno se Louis na akɔfa ba number no 0241 90 7600 0241 90 76 ɛna 00 ɛno St. Louis Ventures friend na CEO na ankasa mpeke na wone won kasa na bibia entumi enye fine enti yewie ne saa no na ne yebekɔso ane aye adwumaden ama my Ghana so atumi afa no tuma papa e de efra amen waye adwuma ne nyina ode ya to social media no so yeda so ema bibia so koso kama social media no YouTube Katakyie FM TV Katakyie FM TV na wa subscribe na fe odi amaye yeti hey obehwe ye live na bibia atumi akoso pa link na betomi na damu di na me so me share mo manfo na atumi anya bi ahwe ba bia omo so eti ye nka bia no na me di agugu so kama no manfo na atumi anya bi ahwe na bibia atumi akoso kama yegusu wo fia ha ye adwumaden dia so ye my Ghana Amansan da ro no suni omanfo na age atum yesi morning show no yepe na yepe morning show no dia na ya Amansan da ro no so enam saa ni nti atwuma ha ene ne mantama ba bia ene na chi nyina de ye yaje de aboso na Katakyie FM nko an so ene yesom wa ne yesom papa free morning show so de yakoka ma me so ni ekọ Amansan tete obi ka so afi drive time so beba ni de ne saa de akwa kowie unya ne ba bia Anigyie Fie odeda ba chi ejo mnia bibia boko dada na sao dada de Nigeria pa o bia bam se me no mako alatape sa ejitri agege abrabon ejitri na ye na yekoye na ye by force no Messi for no ya wo de mota no fam ho na wa na do boagina wasa atiabo by force nipa bro Nigeria sansan no ba nipa bro by force obey adwuma na okopie mu nkaria okay Ghana Water Company okay omo be ye adwuma bi e wo bi adiwo abrosa no eno ne hefa adom house wo okay eno Louis Frame na ni abre wo chese omo be o pipe bi pipe kese main pipe bi e wo road no so road ni chemu sa cross conduct akwa nyanche wo okay omo ye wie no na omo jamina no ya eko bebe omo ton gold no bebe omo to pan no yeah very dangerous and was na market day okay cars ni motos be dey train twi no our frame ma na nya asem ketwa yani committee for ni assembly member wo kana asem yi ani adia no omo hamso a ko wie che no yes say me free Ghana Water Company for they no omo so. And if you know them and their excuses, that institutions, our government institutions, our any idea, it's any, and one any, and that's what me say, Kayomo, so Moti and can, Oma Idi, no, Omonia Mai, okay, the Omona May, son said, will be the motor of Boma Pra, Nano, now Omometra Yeni Kama, okay, Yapoma, Befre Louis, any assembly members committee for Nobusomo, yes, I saw me, I'm going to be cockaway, Oma young word ma, it's a chair for me, okay, right. And the Yabana sa na bibia so atimi akoso kama na yede akoye nim right odi azaba nyamaba samre de fa me ho ne baya sa yes e fa me ho ne de bayi ane okay no ya double si pa okay what okay eti ebe ni say dia ni say why okay eti ane e fa me odwuma de no e na ye de e ba beto so na bibia tumi akoso ensem a asisie
ɛwɔ mɔntene so nsɛm a akɔ so ne nyinaa no ɛna yɛtumi ɛde aba bɛsom wɔ na bibia so atumi akɔ so kama ɛwɔ Katakyie 90.9 FM no ɛso na bibia so atumi akɔ so paa kama eti ɛfam ho yɛde ɛbrɛ mu sesia. Katakyie 9 FM so ene eda Nyankopon akira so ede ama yesan se ne ya wada yawfo ene maame yawfo nyina so ba bia mo bia no mesere se Nyankopon onhia mo na onya mo kese na de em ye nyina no se yawfo no ya ne nkoyi san se mudin no ye de boni ma bebre mi yetimi kase se be ya ne ohu ne ade a ntino mu kafra na mom ye hyase a wei ensem a ewo emontro so ene abo modin an ye so no so ene ye de bremu a anya sem keto akra na ensem no ado so ye pa na so ebre ni ti no ana yabo ni tie wa yi be mienu miesa bi a ye de brew se ne be ya ba bi a won so no obetie na niema e de akonkan so e de ama ensem a ye de ebrew no ansa na me de na poso no be brew no me ka wo se me ni menua wodi asempa ene de brew me okay, and I had a famous segment on the air 12 then wa Amansan there was any no kind no. Na the kan ye beko galamsen sensem na so ye and say last week na say last 2 weeks na no ya bobo so the amam den e the amam ye the bobo so den e the amam ho ma che say ye the update no e ko so say en kasa no koso a e so kwa na e ko ye de ho nsem e bebre mu ene anope e wo ho no. Pravini asansuna obepie mu ewo eye Ghana mamu anu sia esama ne eje entre ha aya branch and din e the Ralph St Williams ya ete allegedly woko hwi bridi ma bradam nurse ni bia wo bu nu gua no e won sensem no seter eguso a enenam emontere so a eba. Okay, na ye beko kita SHS abaye bia yade nwanwaso bi ho no ma edi abaso pa ye de ho nsem ebebrɛ ena anope e wo ho no keta SHS ye firi won mo so amede ube pie mu ewo atwema mponua kurosina na se mansini ne mu ya enche ye ana eye aban ekrachi pani yewura ishak wo chusu no se wono ana emambeto eye dwumadie no so me no ka sei galamsefo obi no mu wa ko bridi bradam dem chese wa kire mo say yes sana bema nyamba fie afere bema ba fie. Okay, we ene nsema ye de ba besomo ewo efa me ho segment so ene anope wa Amansan Dawuro so wo Katakyie 90 na ye hyase a ye fira se ewo na no galamsen nsem ya ye de free bontel so ende ho no atututu obi ekọ so ebra national security for ewuram ewo ho no ma chese na enya asem keto a enu agi na manfo bebre galamsen fo bebre atwe camera so mo so a chese video so no bana egusua na eba ewo ho ma enye asem keto akwa na nanu ada ene de betu onim se abrante bi aye video ni video ni nyina mu no wo se aban egu galamse na aban egu galamse na te aban egu galamse na ono te aban egu galamse na aban egu galamse ade ben aban egu galamse na ono obetwe etuo e de aye amroba ewo ho ma chese enye asem keto na enei ena video baako aba chese abrante bi ono watwe video e de camera e de sini so a watwa video chese video no emu nsem no de echekurei ni nyina ne se o se aban ekunkum amu nyina akọ omo saman ba be di galamse no se aban atwituo ekunkum galamse fo ni nyina free site omo saman e ba be ye galamse no e wo ma enya yentie de e course o video. Wa look aban we yenye yo ya ye yanka adwuma we nke yenye da ohombre yenye ye so we must say kill and shoot on oba be shoot here are it is caso so ye bere common kwa we adwuma morning to say krono aban
Aban, we are in Yamana, I'm saying this one for so good near ton 100 say 13,000 and good in I'm say 80 million. Chrono, I'm a boy, I cry and I'm on coin. Musimo said I'll be shoot to ye. Share penny pebre, share brepa. About the Strawati. What am I chance? My second chance, what? My second chance, near Pedi Bedina. Sikani and Yakra, quite near dear, and so. Oh, quite bad, what do you say? The friend is a can't go back at a FM TV now. Yeah, and I Katakyie FM TV so. Our YouTube, Katakyie FM TV. Yeah, our YouTube, yes, I. Katakyie FM TV. That's how now candy jayo. Now, but I'm telling you, move a queer cry, some I bear. Because I know I had a ram, I'm never poor. You start calling that near the men. So, what I see you, man, got out of John Gasset. Maybe I am this one, a skeleton. Blocks in the was, you know. Much it is a 1,000 skeleton. Much easy. This is going to. Nature say Galamse Huns and Sem, I buy airborne homodane, the Obebra Galamse Huns and Sem or Ghana Hanum. The Kosoana Manfo Kosoa video Reba say, so Ukuma Crampo no Mosamai, ever be Galamse Fise, and no one of the Homobusian, and no Mama, and any idea. I mean, I say, I get a chair from Senem, so it was one with you know, Namasan so Morano, our AM. YouTube no so the check Katakyie FM TV no, I don't know, and some I want to so, and I mean, woody. Asempa yade Abramo anopa bia ya tuni din se efame ho segment no ya beka ya ebretie wani ana abrante ne din ene Raphael St Williams a dodo na twani din tiawa efe no Raf na abrante so mbeka ya we blogger ya dodo na enim no pa na abrante kopame se sebi wo kwa huyan mu ma Brian wo Brian no kopie mo wo eya Yarasabia ya friend Rich Hospital ya won krampo primontem na bra na omoja etu no wo kire se sebi doctors na nurses for no na wo mu emfi no ama ni bufu ye pa na niema bia wo ye no ho no e ma sebi ansani eni ti no ensem bebre na ba montere so se wo bo nurse for no se wo ye sei ama dodo na nso na atwe nsem intre ha wo eya ba fotinta video no so as we speak no abrantia no uni ho eya koka dwamu na wei ana no eba enra aye Katakyie FM santwefo medi animu mini wodi asempa bo anani ekopie mu awon krampo primantem won no yakwa won ne ye ne wonu aba na asam no ato ne kase no ene ne bon komo na sini no asam a wakache nyina no se abrante ne bowura ho no ne nsam a no wakeka no na ebi aye disturbing comment ta no kan ye disturbing comment chese na chese wo tu wo pa wo verbal assault anya asam ketwa etu timi se wo mo so aeroplan eni ti no oba no chese bo abrante e peja no phone ni wo dia bo what you born on is in a point come on then it's muma perform come na ayi much of me no no ka no baku putunu no na sini no na bambalis sa me say eh mubakuno ti oso mubu no pa anti amane ne sabako a dislocate just don't pay no baby an yankopon na to ye no si ani wo ya omo hwe so metim de ato na when you can say okay and you are registered nurses and midwives association for so ko bi so mo asem yi mo fa na sen and mo che say asem no ankoye antwe kra entino abrantie no semrani na ani a won hwa o mu nyina akrampo na adwuma no wo mu bejai adan who bondok no one is above the law and wo mo kasa ya na when na meni wodi sa to so a ye ko health ministry a yewura akando edano yedu ne say offer ana anu awate parliament a esla wusu betra una so yegina ka so anya de we de ye hu bibi mai wai na de kono e wana akando so sa ai wodi pa phone ma me na me phone ni adum ana wo frɛ aposifo o ai abrante na frɛ no rafo no mun nkɔkye no mun kɔ mmoa no mun kɔ so ne paachi ana aposifo ka si yo no wo mu dimri ka kukukukuku kam won wura ko de ono mo enti akɔno wo sa aposifo ne ba no wan wo sa ya ye de mawie ye ya ba ana okoto snap
tokosua to bibia bi di gu kuram no kope nsuo bi gina ho ene wo hyase ene wo se me obi an hwe video na me kɔ hɔ na wo bon se video no me mfa me nsa nka obi na post ni bi kura na mo hɔ no kura be di adanse manye obi awe manye omo hwe na de omo ye no etiamra obi abedi adanse an kwa resa bia hodo a na esini wo bi yare pa so nam TikTok wo bi yare pa na esini wo obola ase ene ma me bufu ya na mani abra me put them on their toes enya hwe na sabaya tima hwe nyame anim ane na nanom samafo atwa mu ahia twantro se me mabono me ne me matwuma afo akokɔ bono tani bi bese wallase me free nsu ajazel waburu omu nua pa na duano da wabo na poison so de wo mo ebeso de pachi ya ensem no setir samre de Rafael ne ho akodi adwamu a ensem no wo muguso edimu abobo enemu atepoi. Okay, ya to also ewa Amansan Dawuro so Katakyie 90.9 FM a fami ho na eguso a ya de ebram na ye wrem akọ Keta ewo voter region honom Keta senior high school eho na ye wrem de so ya de eho no nsem e de ebram abaya bi wo honom a wa ya nwanwade bi honom in fact ohwani age no ene enwoma ababa wan o ye wo honom a ne che se eye asem ano den papa we eye nansen na che se vocational and technical nyoma no aban aye na adwen se ode nani ebe ko honom pa aboa amaba wa ne mrante a omu asiso no benya nsano dwuma ansan na kora se omu free school mu aba abonten we na technical school yi omu dwumade ba ko omu di wo honom eye vocational skills ne mu ba ko a enwo ye fashion clothing omu de ntade pempam ene nyoma no mu che se omu ye no honom na ababa wa ba ko ewo omu wasi sohwe ya nanu ya da omu asha ase che se omu akagu mo omu ye ho adwuma den no ne final practical exams ena che se abawa we obi adni tisim je so obi ye ne de kakra na abai wo ye ne design kama je se otwa ha je se obi we mu ye ne 10% free one de wa to ne bo ase design nyoma na ade abai no abi pia bonten no in fact ya ade a eso ani papa ho no ma wo wie ye no na esani na ense okakire enti o ma school ni na bodwa tata ese edwa na nye edwa keto akra efre schoolfo ahemfo maamefo papafo nyina se momra na momehwe ade a me de mensa anwene ewo honom no yentie de ekoso ewo dwumadie na se ebra baba we ehia de trafo no okay we ene ade a ekoso honoma in fact na ababawa no na tade no esewani ense okakire ko wadwidwi we international levels for krampo entimi nya saade o peja atade na asiri nyina ese flowers no ayese friend say rose flower no asiri nyina yiyi makomako na koma ekoso abonte say ye de pa na ababawa no otimi nya sa idea no etwitwa ade no makomako because we on call fashion school bia o SHS honoma ana baba wona sua saade wo watimi aye honoma in fact ese abaso bo papa e wo se ye bona abaso e wo honom okay F papa right okay adane all right mini amida say na odi asempa se omu bodwa tata ntino timi se dwa no omu bo pa dwa no na esun cause dwa tata e dwa ya bo a ya ba ntimo dwa ya na ye makola dwa ti abusia ye to so miniam na mi firi dwa tata na na we ase oh da bi so o firi dwa tata na me be du me de so na me pese me chese we ase ehu we ase sumtum abusia na se mi firi dwa tata no na se me to so ewo eye ana no ye be kaya ukopie mu ewo eye atwema mponua district ho no ma na kama ye sem ene DC we ba kire we sim na esese me ba ade kire we sisi wo msi da bi we di okochusu na galamse be sey ye man no we si da bi we di ochusu so so a woni hwe woni links wontimi mo obi a yensem bebre o mo twene dawre o mo twene srani abasa na me no ka sei ajebo janya babedu a abanka chipani ya ni din ade yewura Ishaq Ibrahim aban echusu no o mo bon powder ana anu ya na brente ni bedu ya no anu mu san yo senen sama na ekoso no no kore
galamsey yi gather and sell boom se wo boaboa ade na no na wakwakoton gather and sell ye twanche wo friend galamsey ya wo mo di sense ase efuo ani ade ma nsuo nyina no eseye no ana se da bi ma ba no me kan me mesi ade yo mesi ameyo me nkantam sans enu da wo mo di galamsey eseye eye bi atwema mponua ya wo ba sentimental ma atwema mponua ni krosini na se mansini a ewo nkrom kuma be pray wa look abanda ana no ana dija wo so ne mema ana wo mo tigu mo jai na nya sam keto akra ana galamse foi wo mo tese wo kopie mu awa agogo so ya wo mo fra wo atwema bantoma wo mo kopie mu river ofin ensuo ana wo fin river ye wo hoi sutini ye wo hoi se wo ma se ano ha wo ma se ano bra wo ma ye no bra YouTube le so na be hwa ade ha wo wo di aye ensuo no ma ye no sa no wo ma blocking no mo di ensuo no eye galamse no mo se no bra YouTube ho katakyiefm TV enya sam keto enti shak eduru ho no de se gu ni tiri wo so no eternity o subhanallahi wa ta'ala walhamdulillahi wallahu akbar kai serious o wasa kan ni krom kaso se kai kudu si konkodon ko man kusi na je so ma siasa se no kra nti bra YouTube ho katakyiefm wo baba na eda ho no ma nya sam keto e ho no wo yi ni shirt ana mo mo no tuma ni edi no ana mo sina ona bo be ko ana mo sina me nkono nya den ya me ye enya bu fusam hwese obi gina wakasa mo ye de ye be di ye ntija di ni ansu e ba kukuru ja kaka so be jai eti we na ona bu disi wo wuro natal no so de fo ni aposipoi chikae wo mo puma to hands up ana mo chi ni pa makoma ko twe mo hands up yi na mo de hanko bu mo sa enu achi wo mo nya tent bu on so ko mo bo tent no mo tete ase security for die ni wo mo metwa kodo for die ni wo mo die ni wo mo bete de black die ni ani ade a wo mo sesa tent ni nyina e makoma ko 150 wo enu achi pumping machine pumping machine no so no ya manfo de one leg en ni ade no shooting ni ade no enu so mo sesa e makoma ko 100 ene ri free agogo so sa river ofin so no mo ma wo mo ye galamse no enu achi so no detectors eche pepin machine aja ya de hwe godi wo mo chi makomako wo mo sizi makomako edunum won afa excavator na ye adwuma no rochi na de aka nyina enu ne ba kopɛ na wo egbo adwuma ana no so no wo mo sizi ya eno so wo mo faye na enu achi ana ye call yewura MDC ho say honorable Oduro ma wa be bo adwuma na pacho ade na wo kafa sa ade ye ba be piesu yi wo bo adwuma na so me kai say obi ye bi anso ya pamo no prof kwam enko tia galamse o sa mo nso won ma yo mu gina so ade pamo no ene ni pampe no kre we ye bitter truth it wa Dawuro ma ade na wo kafa no se miya se wo mu de asi me ra ho me kasa won hwe mani so beba na so katakyiefm de me ne mo a ma me nka bibi fa ho na de wo mu de me de signal ma wo ma ka nyina se wi asimpani se de jato onyanko abogi se ma sansuo si odi ho na ye ba na chi wo mu nyina mama mra no wo mu nyina di no na nya sam keto kra na mom de wo ka nyina ne se ebi asese bi predia so ba ko fon so afunu no ba ko fon so nkyere danfo etu obi amoa na yentimi en stop sa galamse san se galamse issue yayi ana ko fa plane crash ba ya bra na ye mpeni foi akopɛ ho asɛm aka ɛwɔ ɛboase ya wo hyɛ ho ɛfa etino nukura ni efiri na akro wo momoa na galamse ya wo mo de sɛ yɛn sase ne yɛmfudie yɛmwie ni nyina yɛnyi firi wɔn mo ne yɛmfa emra kwan so yɛmfa ntu gold no na ɔdwe sɛ no ɛbɛboa ama nneɛma kɔnkan ɛde ama yɛn ama atwemaman asanteman Ghana man ɛfa yɛn tuma papa ɛfra etino mɛbɔ ɛyɛ yewura disi aba so papa ishak ɔyɛ adeɛ ahyɛseɛ mponi mfantini bɛsɛ ɔsɛ kaale ketekete na ogwandam onyinzi obɛyɛgwe menua awerɛho wode bra Katakyie FM TV ne so na bɛhwɛ adeɛ paa ɛkɔ so Katakyie FM TV ne so bra so sɛsi a video no ɛda Katakyie FM TV ne so na enti ahia na ya omunya aso munya skana mu di mfanya hwio no modi
na nya ni die nti akom and then a galamsey for I business minded nya ni die nti akom be ka galamsey ni be si hotel apu omo de ene sebi ansa e ma no sifie no to moto atoka eno ta omo nya business minded so sifie wa bobra efie okay sifie wa bobra yes ba na problem shebre pe ni pebre sifie and you didn't the numa na ye there be business minded no omo business minded and then omo business minded and then omo say galamsey ni yes hotel way na dia we invest wade fufu fantastic omo dia I just wo jai galamsey no betimi atimi they were no business minded e na ma de be omo kono be omo because omo ni any other source bia o ba bia o okay ezen ka de ka akoya na nko bia wako bie shop bia de beton spare parts bi na say woton oils bi bunim say bi jai galamsey na me wo adwuma bi say ye dey e wo honom eno nti na omo pam omo anu masai dey akomachi adwuma na adwen pa o adwuma na adwen papa a omo ye no eni eyi bia say enti no omo say edi nti no wo ye wie na ba ya say so di wonum na wu say oni padua na bre na sika no so spirit e wo mo no nya papa efie kwa na de besia wan hwe afie no de bi beton we don't take care cause ade bia wo hu bia akoye sumai sa yes in my information but what they also what me so mam na mo have been there omo de twe do you know say China need to make ko tua say ene da bone no otimi ko tua mo hene so hene ma to ne da bone no me see you be say manso bloggers no me can elect manso ene ni potamu no me say da bone no ai ni kwa so mo koyi China need to make ko tua ka say ma to da bone no no hempo agisika no what we have some ni dwan no de akwa pizi gos no me nim say enye galamsey me nim say abosom je bride da bone so no enye galamsey me nim say abosom omoje bride believe you me I am there me gina ho bi say enye obi say na say ahemfo no ahifo di krofo no mo ho no na galamsey ntimi dana eye da bone na me yenko asase so ana yenko ana yenko ye adwuma me dada pa ho anwan wajiska me see no be say agwakoto odwa ya kwa ya mamre de amom so mo nkoye yes mato China ni wono ya mamre de nyana asem o do you know say me ko ba bia me China me national security for me kuta to China ni say my friend me ko fie sa I am telling you ono onfa ayi ho da bi ya religion na wa ha no nyana asem o wonim say wo twika na oduru ba bi na nsuo ho a Ghana mamre che say bo abai yeah China ni debi uko kan wase ye de eno so de no ye nko na bonsam enimi yana de China ni be ka chawo no I am telling you the actual fact sana akoduru yes oto da body no omo twa da body breaking day bi ani ho breaking day no so hu so ma je ya na peso o mpeso o ma je o ma ho minti ye o breaking day ni o da body o yes but some think da body no de breaking day sana me nim no let me tell you one thing da body no e da no anu o de che breaking day no breaking day yo baby o makasa o ebna da yen tan ko nsuo we so okay yeah eno no eno mo fa wode jo ma home yeah eno kra kenya ensuso kra no busa say da boni no da bi se kwaside o yeah kwaside nya breaking day awukude nya breaking day eno e general anke se no kra o musuro no matiasi o mo ni ahemfudi nkomo twe o mo kama ahemfu kotwa dwan e de apizi go so no ma go so no je bribe binomo yes enti abeye binomo enti majority of them enti abeye dey will be a Christian a wo watimi do bosom sam a convince no enti amamre be say believe you me enti nsuo ni e fra no sebi o river alikus ofri heba no na ya chen se dabi katakyiefm kwan ya fa ho baby aye pe na abeka ai e ho anyankopon ne to se wo kwan ne no na o na akokofo ba foforo enti nsuo no so ne sebi ni tibom a onkasa no odondon ase odondon ase timu be dia kwa o se nsuo no so afra basoro no be jam soro ho ayina nwa no no de agum so boko ko ba biem a wo ba dwen ho ebiem there is a superstition perception be say obi wu na mojagu a sikaba eno kran so enti obi mfon so be wo hoto nsuom yes wato nsuom ade be che no pipi kwan na de be fa asase no so a nugget nko ha I'm telling you nugget etobi o mo sheda na mom yes nugget nko ha believe you me o mo sheda yes deliberate yes majority of na me nyame ba me obi ka asase mo kire me na then there to see also mo wura site
ɛna panyin ya announcement say wa usunsum mu nya den o ma usunsum mu nya den ampa o mo koye no baako opai ɛna anwa no gu no so o mo se da kata no so ye adwuma ni nyina awie ansan no mo bebie so say ni passment ye nim no because o mo bie so a o mo ka so wo mo adwuma no bebotuo yes o mo ye adwuma ni me obi na cancer asem we kire bi ɛna o den da so enso on de ono wo wura sa site o mo de na tie kata no so o mo de na tie kata no so ye adwuma ni nyina awie ansan na omo ba be ye se ne obi enhu we nwom ko he na se asho that's na esi anopa no omo ko mo ya announcement say wa osunsun mu nya den osunsun mu nya den Ghana ban ya de be de boa ye memre kakra atwam na nke so mo pam mo mampam mo saa bre no wo ye security anasa wo ye adwuma on site a channel ni bufu otimi gitu no de abo wakun sei te mo ka ya se channel ni ekun yi ana Ghana ban mo time ni ade omo de ba say president ko for time mu nyina mo de ba say hwe na China fo amkuta tuo biem ye Ghana fo no ene yekuta tuo ni to ba me se otimi ka to say unua we wabokro no wa say boni tuo me ma sika ho de mama ho etimi gina ho bitimi di tuo ya kwhye sa akron yes akronfo ba site no me se obitimi di tuo bena funua etuni what they did manso it happened there says our story wo connect abom China ni bufu yi ene wo say excavator ayi operator okokotena mu no oya apprentice onye na yeso okotena mu ni bufu ya na oji tuo no de boy ni kunu ana boy so mo manso area ho nyina no mo bai China ni no mo ye doso omo di buji tuo ni nyina na che no so sei no mo ye die pa efiri ho ana ma China fo etu ankodi omo anya se konko mekunya no ya me nkoni ti sia do ya wo nua na di bone no wose wo kunu me se nyo obi se wose kunu obetua oka yes it do no say ye wo honum na se bia akoba no say obi wia nugget obi wia gold a wo she boys no ofo ohun gold bia yiri kitwa bi no ofa yeah that's a buba wotimi bunu prepare na wo fia na mo boss afro me nam ka chewo wo be connect kanu pufu e dia show system asukrasi wo pay eti abasa woni beji se next time nua ya abasa bunu prepare no yeah idi sikati me no me se Ghana ya bosom omo mo dade da nsuo na no ma be bia galam se wo bia no bosom no je bribe dodo na majority of them bosom no je bribe akonfo na mo ti nsuo no je bribe ahemfo je bribe na unim omako wono me aya ne empese ya kasa bewa number 1 aya forestry for omo ne baba be kan yua no ama China fo na buagu no maji o musika ko ade ese illegal no omo ne baba be kan yua ti madua na egum no se wo be se yua we ti abekan nti bugu forest Ghana forest na wo mo musika di omo wi nso so a enua na wo no ohini na wo krom wo no woni operators baba be bundu na papa board no omo so de no I see aside so waji asase na di no check baba be gini di edi achame ansana ebeba ho no kwase me check nua no na MPs any ministers ni mpanimfo bi a omo kro no hye o mase no omo age omo di awie de dada concession woni sadi kan setre omo eti yo ho na boys ni be yampire ko ba ko pe national security ebeba ho no be no ho just a call eti awie ade be yanso omo so de ho begim if you can beat them you join them enti omo ba e kodo no obetwa akra no ko epi no de be fam obi fra bi de nso ano be a top plant no no omo so abobo bi aso ano enti gold no ehuru gu fam de egu fam no dem so kogu omo so ano num a omo so de carpet bi asem ade echa no omo so abebo mum so anyu omo de right enti amani pam padwuma biem okay okwa no akofa no wahoro brand ni ho da bi man for me adwuma we den pa ne adwuma huhu we na adwuma ya dia wo ye ya no yi gold akohoro no ya be construction so contract concrete on port onimre ebi na check 156 86 amount okay any ara ho Ghana no pa se ya na ye be kone dia e be din oh yeah fighting the bed yeah we credit so aye as a chain aye network for station wo Ghana we pass o munya apribia achakwa 4 days 3 days oh yeah because omo nyina e benefit enu nya so on so ye na djuma natural me no what say wo Ghana me o si eni na e bone dem nya empenimfo ne de anto mo nya benefit mo enti ono de ono ton fu na se o ba be to de akwa say on so benefit and say galam say you ba on so no fu on go mo na be yi tank esakesa on so a on so ti kromo mo no amo ne wa achi so on so benefit na edwuma mo fa na say nyame ba me fa o fa bi mu no ensem mo kan na nansen ade tonye galamse mo sha so mu gu in fact galamse na ye gu no aba e tu so sa no
ɛyɛ serious things a manfo ɛne nyi ho o sika na bank ana sese ne ento ade ana de nsuo kwa we ento ana sese kwa sika ma maamefo ne complain le santi katakyiefm ha Amansan Dawuro no ye yafa to ye ho so se ye ne mpanimfo adi nkita ho se wo ya abrantie ofie wo ya baba ofie na wo pese usua adwuma usua nsa no dwuma so pese usua nsa no dwuma ya to kese ye ne mpanimfo bi aka ye ntoma agba no adwuma kwa na wo pese usua no ye ne masters ne so elenke na ye de wakwa akoto sa adwuma ni mu tie niye pa empanimfo aso ya sene empanimfo bi no mo adi nkita ho a omo so mbeboae enti wo so wo ye master na utie ye ne a adwuma kro na wo so wo ye no se wo so obetimi aboa yen na wagye nkwadaa ni bi ama ye ne a obetimi aboa ye na wagye nkwadaa ni bi ama ye obu ono mo a o pepa no so obesua adwuma no nanso efie ni bi ebi ni fie se o ye de ne kura koto adwuma mu a obetimi obi kura obetimi anya obi na nipa de na kwakoto adwuma mu tie pa enti master fo no mo a mo so na de mo ye welder fo mo a mo ye fitter fo mo a adwuma no kwa bi ni odi fence mason fo carpentry plumbers tilers electricians mo a mo ye masters ni nyina no a mo so pesa mo boa yen in a form of sponsorship just say mo boa yen na yen so ye gada sa mofra no a de opɛ so totals ye de na brɛw de opɛ sɛ oye tire ye de na brɛw de opɛ so pamade ye de na brɛw minim sɛ anya hwe kra no masha 80 de oje mienu kra ɛyɛ masha 80 de oje slot mienu kra ɛyɛ nti master Abdurrahman penimfo na minim mu kroma ni nyina mabobobom din Baby Viva mo Baby Viva enkra no pese omusua adwuma no a omuni boafo omuni hwesofo no de ne suban ye papa ne de ne bebrɛw eti master Abdurrahman wo ma register mienu odi ya atworoma me master Abdurrahman ye bebrɛw nkra mienu upo pese wo ye ni papa woni papa no so a wo ye no so no ye beboa ama wakoso aye ne papa saa nti master Abdurrahman utie ni a emofra o mpese omusua adwuma a omuni boafo omuni hwesofo omuni obi a odo mbesua adwuma omuni obi kwa no kotu omutiri nsa no master Abdurrahman ye bebrɛw mienu na ana me yere so be fa bi Francine fashion on so be fa sei on so be fa mienu eti chiro aferi ne be hinfin on so ye so be fa mienu yate me yere Cynthia be fa on so be fa mienu yes ah be fa mienu master Abdurrahman pama ne ye ma ne mienu Francine fashion Francine yes so on so be fa mienu Mrs. Baby Viva Janet Baby Viva so be fa bi ya on so be fa sei mienu okay Fita for no so amusu mutie me nyina wo ye fita wo so yesra wate ememu anu bebre ho no mo a boafo ni obu okro ye janka ye Amansan Dawuro ni afa to ye ho so se ye be yes adwuma ni yesa ena sa masters na mo so ba jeje nkura ni bibia no ye ne mpanimfo bi adi nkomo a omo so wo abamu mpanimfo bi ye no ma di nkomo omo so wo eniyema bi a omo so de ba be support mo yeah enra se odina me no na ye ne yekohia ono abonya sa yes yeah no se bibia da na akwem enti enye kwa bibia da na akwem na we dia ye pa ne se wo be nyame so ade na wagye se jumadi Amansan Dawuro ya fade ato ye ho so no wo so baboa ye titiri pa ne wo mo a ebi se fie ni bi yeah obu ono ma wo ya akola papa o enzo so ebi ni fie enzo Oduro hospital opposite hono ma fitter for na wo masa kwame yes obetimi agi mienu masa kwame say obetimi agi mienu na miensa yes simo wo so ye fitter ni wo ayi wo san ye elder me kire wase wo ayi wo Tuwasi police station mo no mo be opposite ho simo so bebre mienu masa adu mu nyina ho ati ase mu nyina betimi agi eti ochina ana menya ne number no on be fresi so wo de bobo
me say we abofra yempe wifoɔ ne ayifo yɛse wonam abɔnte abɔbra papa ɛno ɛne bɛma bibi ba ya ma obi epomo mu serious onye no mo akotene mu na wonam na wo de also be hye akɔ hye to aso na hye ukidi ni no sɛ ya ubewu ni akosi ubɔkɔ nanso ɔmo a ebi ni fie ɛna ye hia ɔmo ni abere so mbe ya de ɛnya de wokɔtera wo master kon so aha ebedi wani mu akogu yani masi akogu yani mu ase ye hia wa ye be testiw woni mu ye hia o ye mfa wo nkobi me ka kyerɛw ɛno de ye tietietia me nka na ada ye se mo bra papa na mo se mo a tramo ne ho a na mbototo a mo na mo na mo toto ɛno ye mo amasɛm a na mo de fie ni bi nyanka ɛne efie mɔbrɔfo man a wɔn pɛ adesua sua owie JHS wɔntimi anto oni bi owie SHS wɔntimi anto aso ɔmo ne yɛbɛboa wɔn enti sɛ bisa wɔ hɔ ano afrɛ me 0544 79 1504 0544 79 1504 na me say masterfoɔ ni nyinaa nso mepamtɔ mo so matimi afrɛ me wate wofra wo si o me di dwuma wei enkura no omo a ana omo ni bi omo ho omo no omo pese ebi adwuma we omo besua no me nso beji mienu me yes sliding doors me nso beji mienu pese me fa akola yes no afa me ye Tyler excavator operator oh we nyina ka ho ya se eno kire se ye no ye ni sika edi betu omo tiri nsa nanso wo so wo gba afore aman na no achi no ho akatia wo eno na honorable fo no se yes yen kama mo nti ase ye se honorable for na almost a master bia obeje nkwala ni bi no de o ya te ho me ya te ho o yem fa master for ni di mra o ya te na omudi be kwa ba mu ama ne ma bi a omo no hia no aban de abrɛ wom eye tie o de o mo aye ma ye nya adoya tena ho tena ba bi ye no ni asem ana wo ye maame wo ho na hu so ba ne ho dwo yes onko gu ye ni mase da bi fane bra ai ede na opese wo ye opese osua ede na opese wo ye fane bra adwuma kro opese osua no yes so ye pe master phone yes masters phone o so wo ho no ma wo ye master wo ho no yes se ne ye kan wo ye carpenter wo ye mason yes wo ye fashion designer ade na ye na ya de papa yes o pa yes makeups for nyina aka yes mo nyina mo ka ho adepa mo kwan we so mo nyina mo beji ba ko mienu enti mesra mo makeup for ni nyina mo nyina mo ka ho eno ye nsa no dwuma yes mo nyina mo ka ye nsa no dwuma ni nyina ka ho why mesra wo ada enti wo de wo ya number ni ye 0544 frɛ me 79 1504 eno be kasa wo frɛ sesia no manfa me sorry ya me frɛ wo ebi ya me ye master pacho meje nkora ne mienu mepe oba mepe bema no waka akire ye opamade me Priscilla mebre obi madam Priscilla o akro from junction me mebre obi enti wo so ka ho yes ni nyina wa ni da kofo nyina ka ho decoration ni nyina wo pe yes show ni your manfo ne de na mani je ho de a yenso ye de show ne bebo manfo no nyesa eno an asembe biem odan da chia ma me na me nko me de number na to dwa wie all right ai ma hu se course ne ba eye enti wo de master fo no mo mfrɛ me why na afei wo so a sabio ufie ni bi na wo pese osua adwuma ni nyina ye be ye checks na ya hwɛ sɛ ampa we ye mfa ma no efie nyɛ ye de bɛbo manfo no ama o manfo no so ani atimi agye ye ho na nyame so ahyira ye na master bia wo bɛgye nkwala ni bi die wo so wakyɛde wɔ hɔ a aban mu mpanimfoɔ ne ayɛne wo mu adi nkɔmɔ ne se we voluntarily master bi obeji akora bibia ye fa ne di mra na enye kwada David bibi wudi echiri 0544 79 1504 0544 79 1504 adwuma bi a wo ye bia no na yesre wate master me yemo ankwala ne bi o ne fie nye odede chia na me nko ma chia me yakọ na me ne NCC abane ya wada okay on say you be din komo no correct ai but as pa katakyiefm de ye was oye am say aye bi pen ama dryers ahodo a penifo de come cheche masters ne de tre mame me ko na me chia aye Teresa we actress ya Oduro na friend test especially lady ono
Sabri or Kodie Yamu a movie Lion movie production. Okay. Yeah, Sabri or movie the pan so still and handset Eshano Suma Uti program on Tino Ohima test baby Wubiano. Nami Ushan when you can see Panacha a year or boss Metre Baba Lion. Yes, Baba Lion Metre Udarata Chanoma me pa some Kitwana when say Mayadam more happy movie na in a bedim como. Yeah. Na Juma Yekin Edmuna Moshim Amaniaman so Eddie Akonkan so Eddie Mammy say. Yeah. It is our friend me. Miss Saudi a friend. Miss Soria Mefro. Samuel Antino Miss Soria Mefro. Na masters for you as me shamu kwan. Yeah. Miss Remo. Say you made the ending na. Odi una be coordinator what? Baby. Obeya na obeye. The baby be akama. Obeya na obeye. Enza me wade bi o me ho se enipa no dachi bi obebo odi. Yeah. Take ko yi o, anko yi o. Yeah. Obebo odi. What can life story nko agina baby can life story nko dia. Odi mpemu da. Yeah. Anya we bo katakyiefm say omo na boa ma me kutumi gye se ye. Yeah. Nti me ya na sa anyuma no de me boa obi ya na me me din a me menya dachi bi na me hwenye de Na di ni nya edi ni nya keke o. Nyame na be hyira wo. yes eno na de enyuma Osi I believe in a true me you made the oga. because onyamba we invest we ni pemu a wo ba akokora na onya so mfa so Exactly. wo ba akokora because mranti bia na say wo position so one for me pe bia nnuadua position ba bia wo nyina ho kyere wo Yeah. basa obi ama wo nchen basa wo bua nipa a nkokora buma na say wo nyini mu no obi aka Ye na makene de pon o wa pa handi. basa wo ho nkyere wo O wa pa no. Kene ja pon ana ma no wa pa handi no. NCC imrani ni nkomo. O wa pa no he. Wa boa amanfo na. O wa pa no he mu a. Pede amanfo bi kika. Kire se wa pa no di emu primary. Wait wa boa me. Yes, primary no be wini ana. Ai wa pa handi. E o be wini a be ye de ba dia. O be se fra vera. Sa. Ai. Yate. nyamba E wo man ni mu ha. Ghana. I see. Yes. nyamba Any obe ba ma. Umofia. O man fo no ho ato mo ana. Kama. So E wo MPP fo ni mu. Ai so ya djuma wura Ghana. MPP fo no. From MPP to Ghana. Okay. nyamba Yay. e ma me fan chance ko ma me bra Francis Okay. wa hala me asisi Okay. eti Se o tie. oti Show no. o tie den o won carrier cough cancer electric Consultant. yes ti driver woni azumi ne e friends em wo fa se Frederick mu nyina eti ano pay Yeah. tell them medin kan achia Dorothy no pay Doro me chawo na no pay pa okay Okay. ncha so nkonkon ma na no pay wo ho no wono ma me na na ya Okay. ncha so nkonkon. Okay. Right. Katakyie 90.9 FM waso gusu a wutie anopa bibia be fine ti NCC yabade ya hyehye yenwura mu Madam Caro ene afi Elsie omo atnase. Okay, director so aba eti ni nyina ebe ne sa na na bibia tumi akoso kama ye be ne sa kama na bibia tumi akoso Katakyie 90.9 FM yeguso ye adwuma ede asom oman no na Mogabi na mo se director aba waba. Okay, enie Madam Caro, good morning. Good morning. About what to say? I'm Yado. Ne won so fe edi asem nie yi esen ko ye dey me mpen so hwe me oya Mrs. Mensa wati ai oya Mrs. manka dia anka ho ate sasa manka ho oya Mrs. Mensa mama na bibia boko Yado. okay na every last week di be see nne no eye me pesa mete wonka why you fesa na di asema Ameba. my dear Ya boko nyamya. Okay. Right, Mate. Me ana me yo sa o. Nyesa. Say me ana me. Pesa me yo sa na ka ho. Madam Elsie. But you want to say? Oh ye pa. Ye mic radio wan kasa kese a omma.
ono ya opesa wo kasa kese no ono aso te wonka ajoyo okay se bibi aboko all right now madam your friend is saying madam did say acho your friend Philippa Kofi ene so ne wo afa ye oya Mrs. wo ampa yo yate se bibi aboko aha ye Katakyie FM na waba no nti bibi abaye fine why kuma to yem na me pacho ye recap your live on YouTube so and ye recap last week why last week no Mrs. Mensa de na see ye e de na ye ka kosi na afa me ne director nto aso na next week na ya yenye ne ntem kakra na ye ntumi enko akiri ma omanfo no enti last week ye ne day de na ye ka mo asem tew na director ntena se na afa ye nto aso last week ena Wadaro maya kasa kese kakra mami last week sani ye kan director kan e chechem okay Wadaro ma o de nya hwe kasa kese kakra mami why bibia nsi now me by you mate mo ya kan chapter 1 of the constitutions we must see the constitution okay laws rules and regulations of the constitution okay chapter 1 okay we must say and now obi a why na adwen say obo ne team po say e bia president he was so what na baby ahyehyɛ say move to president okay a high treason okay for the country no sa no eden to mu a emrani ubedi emrani no ene ubedi okay eji ho de ball to fa no ko see here right ene no ye hwese ye betumi awura mu mama director ntena sema me yen na ye hwe ba bia ye bewura ne ne si ye wura chapter 1 no si ye wura chapter 2 ni mu ye fa chapter 1 ne so yes sir ye mo ye chire biem very very important very who here okay you're Emmanuel Oredu or municipal director NCCE Mira watching Papa Imo I said bro from good morning okay I had the come out here no aje so ye na okay Mate yani I bet me anya be 15 minutes of course enti yan share chapter 1 ni mu ede na ho hie enti esese ye san wura chapter 1 ni mu bio na afa ye wi e be fa he na aka ho wadaro masania o hwehwe se be da bia ye beto aso akọ ye to aso nko yanim enti ene etimi wie ye pese e bon kontin hwe chapter 1 no bio okay na atifo enyanti ase pa ni enti a constitution no chapter 1 no say constitution okay o say ye ka constitution ho ase yeah and chapter 1 no say the constitution is okay last week I can't esi so say the okay chapter 1 no wi a obohu say constitution no ankasa aye nhyehyeye ne mra editing team ono ankasa ne ono ane ho exactly I see eno e ya de ehia free say sabio ye ka mama minga bi o munye nipa nyina na eni ji hu say na no na mampani we ne siso we na aba obi ogura sabio udi kekekura na ho ye na okay nti we dia obenya nipa bi a omomfoa se ne niema e ko no so okay ka omonko a anka bi a ya aba baba na se kontokure bi a won de mama minga bi no onyi ntum anka omo na abefa banwa no okay yeah live on YouTube no so Katakyie FM TV Katakyie FM TV enti yeah live ho ne wi amedimade hia de beto anim wai na mo so maboaye kwa mo fa so ambaboaye no mo so maboaye yesi nyanka omo fie ni hwan emobrofo a omo ni biem ye ni mpanifo bi akasa omo se masterfo bi a omo so o pepasa omo beje safo ni bi a kire omo adwuma free no omo so wo hyehyeye omo ye de amom tititia tie wi a madesre de no why na me dey tum ani baby amona mo dey mo jibi so enye nyesa yeah jibi enye o za ma yan kam yo that I share chapter 1 ye nwura mu no man for the tiase yes ye pese e bono tofa okay then ye use constitution ye pese ye amanfo nyina hu se e ko chapter 1 no a ye constitution no ankasa okay that's only the constitution okay articles me ensape
ɛna ɛwɔ saa chapter 1 na emiensa okay see ekwa ni mu no yɛbɛhwɛ bia yɛwura chapter bia yɛbɛhwɛ articles do pa ɛwom okay then na no mkyerɛkyerɛ mu sɛ articles ɛwɔ chapter no mu na kyerɛ chapter no sɛ ɛwɔ ana okay nti wo pa chapters a ɛtia wɔ constitution chapter 1 okay just 3 articles okay yɛdi nkan no supremacy of the constitution supremacy yɛkyerɛ ane sɛ emra bia ni hɔ a ɛwɔ ɔman yi mu a so kyɛn yamamra constitution okay ɛno yɛ baako no emra bia ni hɔ a ɛwɔ ɔman mu hyehyɛ bia ni hɔ sɛ yɛ gidie hyehyɛ sɛ yɛ ɛsom hyehyɛ bia ni hɔ a so kyɛn yɛdi hɔ okay etu tena biribi ka asɛm foforɔ a ɛmfa constitution ho a ɛsɛ yɛbɛkyɛw bo yes ɛne tena constitution no ska yɛbo wa na yɛyɛ wo dɛ sɛ ntina yɛka sɛ emra bia etia constitution no nhyehyɛ okay nea edi nkan high crime ɛkyɛ sɛ wo akɔhyɛ baabi yɛse menu mienu yɛwɔ kabima minka bi ho kyɛfa sɛdeɛ na bi a afoforo bi akɔtena baabi sɛ saa kyɛfa na menu mienu wɔ no ɔmpɛ sɛ ɔmyɛ biribiara de si ho yɛmpɛ ɛno yɛnka constitution no to go ho asɛ ba constitution provisions ni bi ɛna amanfoɔ pɛ sɛ ɔmyɛ biribi ɛno yɛ high crime yes ɛno yɛtumi do timra bia ni hɔ ɛso kyɛ constitution no sɛ bia ni hɔ woyɛ kuo ɛdi ti constitution ne sɛ wowɔ ɔfa ahodie nanso wokɔyɛ nhyehyɛeɛ bia ne constitution no bɔ abira a ɛyɛ null and void nti ɛwo hia sɛ kuo bi abɛyɛ nhyehyɛeɛ na wobɛyɛ constitution a fa toto wei ho tititia nti na ɛka sɛ wowɔ ho kwan sɛ wo practice wo faith didie som ahodoɔ mmienu wɔ ho kwan sɛ yɛdɔm didie som bi a yɛpɛ nanso ɛsom a ne nhyehyɛeɛ ebi ɛne constitution no bɔ abira no woyɛ deɛ a ɛmfa ɛno yɛ chapter 1 no I see yɛkɔ article 2 na article 2 sorry ɛyɛ enforcement of the constitution say yɛka chapter no nti the first article of the constitution ɛna deɛ di kan supremacy of the constitution Mugabe tie ni ye na asɛm to afrɛ me a memma the first one the constitution no to say the bible and God in the beginning no yeah in the beginning no the supremacy okay which was say nti sɛ yɛne mbra bi ɛwɔ ɔman mu yɛ ɛhyɛ constitution okay ɛne nti sɛdeɛ yɛasua ne na wotwetwa mu no mmra a ɛbaa yɛ Kwame Nkrumah pɛn so we had a constitution saa nhyehyɛeɛ no mu mmra bi a ne constitution wei bɛbrɛ biara no yɛgye tum anyɛ yie menim sɛ yɛkɔ laws of Ghana yɛbɛnya akwanya ne akyerɛ okay last week besides article 2 na okay article 1 no ho asɛ the supremacy no of the constitution oh okay nti mmra bi a ɛtwa mu biara ne constitution wei provisions no enye pe o guys last week bizarre dey na Kwame Nkrumah no ni vice president say that so free that so she bo say ba ede ma ko twa ba ha eni ti sa hye no Kwame Nkrumah de no na bra ne say o president for life okay e je say onu nko bedi mampani akosi say sabi obewu ana say ni CPP no was one party e je say more or less ye nya one party state eni ti sa constitution no wo ho de emu no ma bia ye kama bia wo ho nanso that portion na say yeah constitution we dey so pe umpo so nya vice president boa so di 2 terms 4 years enu nti no ko fa constitution na that portion no ne sa emra we nhye no nya adwuma no null and void o ti bi fa me ya adwuma okay ana etre okay ye to so mienu ye the enforcement of the constitution okay why ben ye be fa so a constitution e be hwe ne de aye adwuma ne the enforcement eni nti ehɔ no na ɛhyɛ minum bienu sɛ yasɛdeɛ okay a nano yɛ kan ɛyɛ duties kakra bi ɛwɔ hɔ ɛyɛ minum bienu asɛdeɛ sɛ yɛbɔ constitution no ɛho ban eni nti ɛhɔ no nso deɛ ɔyɛ ne sɛ nipa ko bi ɛbɛ akɔhyɛ baabi mu sɛ nano yɛ kan ho asɛ bɛbɔ ɔmo adwen pɔ anaa ɔmo bɛyɛ ɔmo adwen sɛ constitution no bɛtu agu yɛ didi gan anaa sɛ ɔmo bɛyɛ nhyehyɛ bi ɛne constitution yi mu ɛmra bi ɛnyɛ ɛnkɔ no anase boy brano say dem kan high crime you din kan high crime no say who yen hye bia the constitution boy bra okay so constitution no say president wo 2 terms now bana umfa ebrabo ne so say opese odi e bia 3 terms say say ubu constitution enim tia opese otugu ano that's you go kaya kan high treason ye no ya de ehia eno ye say ye bo constitution ho ba ne ahwe say ebetintim na awo hoda okay afi so enam ze mbrane konu the last bit of it the defense of the constitution okay it will say aka the supremacy and aka enforcement okay and afi ya ba the defense of the constitution enforcement and defense dey
Boss man said them make say a crime be the constitution first year. Okay. A crime be the first etwe nipa a ompese omutu constitution no egu aso. Okay. Ona ni nyina. Okay. Enioma ben na ni constitution nipa bra yenye ntum. Okay. Tietia na summarize ewo ho. After over the defense of the constitution na near din kan grant say parliament shall have no power to enact a law establishing a one party. Okay. Actually say near din kan wo the defense of the constitution. And then said them no kind no say maka first republic constitution. Yeah. And the CPP was virtually the national party. Aye. Amin Nkrumah was president for life. Baha constitution say parliament cry omujira ho ma me no mienu a chumango bia just audience ye wo representative aye omuni hu kwanso nkwa kwatena se no ma susu hu ogra da se ompese a party we die atomba mpuntu ba so hu edu bia da say it won't count forever yengu party bia but no say de keto kraku nya hwe na wa force wa pe kwa bia force one be ba wa ye hui so wa force wa ma obeko trete nyasa 2 years I can't 2 years ah pesa minkumi nya ba we ni de wuntimi nya ne saa abi ana we mu nyina ye bozo ye entrenched okay usi ye shadi sana ase de entrenched provision constitution no ifa ba bi amenu mienu the parliament ekotrance ya wuntimi ka se atenase ahye mra ya yasesa no entrenched no say ye besesa no ati se sign de ba na obi bia oto aba ye ye se de ekoto aba se no referendum said the and a referendum and into where I have also mean saying na and then the subsections ni na entry okay in the baby and we parliament me amend the yeah person that be asesa no a ye na ye dey kuku no mama yeah into mu aba me ati ase na say okay in parliament go any say one party state the party be oba we na yempe wa how are they okọ baby afa ehọ no na okay na no ye kan say menu mienu the first duties our constitution ma citizens wo constitution no ye nia wo article 3 ho say de maka no okay the fine toss 9 okay or your A and B a mienu pe ye din kan no say to defend this constitution and let me financial say all citizens of Ghana to have the right the higher combining no the right and duty yeah e minu mi oni e chefa e fa hu de say enam say constitution ye dia na ye interest na protect say dey na no kan no e na obeduma be ye MC obeduma be kan obeduma be ye MP obeduma na so saban bi ba na bia e soja ban na no omo nya adwen a amomo no nka ho yeah you person odi bi dia do pro na bia do ho agodon yeah ha enunti e minu mi oni ye chefa na ye di nkan ansa na san ye asede say better say and remember you know this way to defend the constitution and in particular to resist any person or group of persons and in tinipa content could be anani pa ko bi o mayo majo say ne yaka o constitution we and I know kaya o bi dey you say radio constitution no how we hu ni emwaye and all that bia o so nkoko kutu pass yeah said that's how for no ye twi omo adwen ba se constitution atintim ne ho ase a e wo se ye bo ho ba de toso mienu and they say to do all in our power e ho ne am me pese me use dia okay to do all in the constitution it is there that is to do all in their power to restore this constitution after it has been okay and into all no mienu a say no ye din kan ye obo no ho ban say ba contemporary na ko bi say political party say ye ho am betu constitution and I was at the cave at Abampo say Empo Ecobasa said that I know who was I and the two never. I was as well success. Who was I last week? Maybe beside yes. The constitutions are the time a tribune say. And Brempa why successful. Now our broadcaster is the same parliament dissolved. We a minister reported to this base. President maybe a whatever. Then you knew my constitution. I'm for a yard my what's the original? Na ye ka say constitution we and na dey ye fa ahudi e maye. Ban bi e be fa so a betumi amano asan ababio. Asan ababio. Ye twa to was afa no mu. Okay. Em say emre no ko. Ene say constitution no hwe say obi biara a obetu no hu asi wo so be constitution no. Nye boni. Ene nti obi obetu no wasi wo. Yes. Okura na otwe ye.
So ye den ya ye boni fi say that dom wa ye o majuso be constitution ko no de ne kra try say wo pija kakra okay ono de ho asi ho so be constitution the person commits no offense. I see. The empo omo be ebe to constitution go am ye successful. The omo fa kwan bi so twe sa for na no say mo de ye ba no wan boa ye wan so ye asene nti sabre ye nya tumi de pese atwuma so the constitution no e kan say bra the constitution no asi ho no na for no e was say punishment e okay asotwe a ye de to omo so no okay and afi as a constitution no say e ka bia omo boy ana enema bia omo twere ye e wo saa asotwe ni mu no o say saa do ma de mo ne san ma omo mpo diga yati ase ebia ye ji ya bua fa so ya bua fa ya ji ufie se de nyina enim se ku si a eta esi no ya ye usi ye so de wo na aka ban we hundi e twen aso constitution si restore constitution na e was say no mani nyina san de wa de mo na constitution mampani a wo sa abre ne oman no ehwempo se e be ma empata siga e wo se wugina ma oman no ene ye constitution. I see. And into chapter 1 I think say that there I have coffee and that there mu ada ho pa that is it. Enti ya the chapter 1 ni be si ha ne na fe nyame pa next week no say ya sha ase entem. That's right. Enya no be 40 bia and they say oja wadaro ma de go there the next yes ya boy ho ne aba enti enya no sa na bia timi nko Mrs. Mensa wadaro ma me pon na wa ba idie odi mbepon na maba menua ba ha so no so de mapon de opesa wo kafa ho bia na wa chi asoso na menua ba so sa na fe yapon tuition send you edika right out very close. First one supremacy, yes, tuition. Second one is okay, third one defense no a crime in the background is element into now but anti kasakese kakra wate so wate volume no so enti kasakese kakra a crime in the background under the defense of the constitution is a parliament mo kwa omutumi yeden ent now and kase decide they say one party wa bra omanfo ne empene so very good man yen to ho aba okay understand this time round 30 now I mean kumamu time now only autocratic is now democracy yeah I say on wedding over church now okay now so now the bopo against the government in power yeah a crime okay sure okay chiama me na mempon adaruma ye chia dia dedican for my sweetheart Insa yes the medical doctor yere kwa and na the tosu for Pastor Tando and Lady Tando wa ICDC okay then NCC omo amuni ha omo ntumi aba okay Joyce was adefa okay right emini aba now so di ne dey say Philippa mamente won kan dey na ba ka twa to na so wachia waba no dey say o ka bi director kan of the pacho kasakasi kakrama me wa kasakasi a emma the mechanics I can't want to say a better trying up with the name yeah okay chiai pacho me chia okay Mr. Emmanuel Apia oh me colleagues NCC okay o colleagues nyina so chia and then the else no on kasa bi ohun yo mate enya hwe enti miraima me po wadaroma chiama me na me nko wadaroma minim se na ye nyina enim asantimam ye wasantimam mu de papa yes enti mi ba ya ye tuntum na say ha zamu de we guys say yes ye nyina enim se emanhia fikesiem yeah then ya ne ya brewa 1 week yes na o twenka ye na eguso no ye chia adishimamba nyina ye wo asantimam mu okay ye nyina na de ato ye ni yes nti e ya de a e wo se
nyina nso agya yesu yehu abia ai na yesu nyame se ne wonti wiem ema na afi 1 week no enkosoju na fi achi atiefo nyina katakyiefo atiefo nyina se ne ye ka no omuni ho a adwumadie eni ho ninti obi bia a otie no so no wa frɛ odofo aka kyerɛ odofo bi sɛ station bia ba ye a importamu ha omudi dwuma so okay ninti no pa bia na afi nyina nso etie awia sani mudwumadie na ahodo nyina aguso na aboa ma station etimi akona ninti achi atiefo nyina na ye time ni nyina ma atiefo yes katakyiefo all right Mirai ma yada sepa. Yes, yada sepa. At this moment, I want to draw curtains down this morning. And hey, I wonder. It's here now, BBRC. Executive producers, you know that more. Honorable Dr. Emmanuel Osemensa. Mami Efua Bayo. Madam Mavis of Mayguard Enterprise. Big Star. Champo A1 Senior Mugabe Nafiena Eben Swasi Stream me live on YouTube and social media. Maybe I come up Mrs. Mensa It's Yami Adumo Amate or the Oban Temano Mate on count. Maybe I fine.